kubleye pi warok ki prolog ki wasnyaw suk wo pat ye ki video how new channel te chwa wo sdangi la dam po mu de pi subscribe your new channel snyaw phai subscribe we khnyon how to bel wa em he tu khnang wa yo pten cho pi yo ye ki video wa thame te ton sdangi Montri Heh Duh kari Narendra Modi da ong unne kasngi haka joint press conference waka India da rai we da commit ko wo chim action pracha yaki nong le no waki tu ki wa yakit yaki nei bha ki kam le no man ki ka jingma ya ka jat bro ka India da khang ne ban ko wo import yaki won ki tier wa wan na Pakistan ne chna ki ha Pakistan we ya ini da panbana da ka DGFT ka Directorate General of Foreign Trade we ini upten ikat hadu open bana wanda kamwi ka Directorate General of Shipping ka India le da ban ko yaki jihad wase lama Pakistan wo wan cha India dei wo ong le waki jihad wase lama India le amto ulai ki chaki won ki port ka Pakistan kam chi benta ka safety chirup wa ini waro ka India da suspend ko le wo ya pha parcel mails namo ki won ki tier na airplane namo na sarok namo na ki jihad le ne kasngi da viral iwi idor wapan kilan ki pulit ye ki village defense guard Jammu and Kashmir kam chi benta ka security wo yada ye ki public hakipor wa MEG kam iwada jia ha pahalgam cha ujor unong ruwai wa pawnam bhakari India uwada yo pdiang le ye ki wa bon ki judge award hadin wa pha ruwai uwi ukhna u hai iktin Canada hakawi na ki concert yong u ka wada panman u ha Bengaluru hei wa hakati ka concert u da yo wa uwi ukhna chanrang da pha ruwai u ya usono ni gam da iktin Canada tangwa irkom pha uti ukhna yu la kam wa order u ya udai order neite idaw kopsar da chrai usono ni gam we da ong u paj uyi uni wa yin hakmat o na ini idaw te jia ha pahalgam le kam tu kam te kini ki contain usono ni gam dakta ko ye ki katu ka ningut ki jaj bru ha Karnataka we da ujor ki ya o cheki pulit u Montri rangba ka jilla Assam u Himanta Biswa Sharma da pentip u wa nadu wasdang udep jia ha pahalgam hadu ne kasngi waro da emle phau nyaut ki wa cha kem ha Assam ki wa yada na mo yakit ya ka Pakistan hei yeto wan wa iwa ong u Montri rangba ka Assam wa ini wa dep u MP ka Congress u Gaurav Gogoi da lai u cha Pakistan khat sansngi hei wa da bo ule ye ki jingkali wa yikrum u cha Pakistan nei bha mem thau winki suwari ha Pakistan lai no na ki terrorist we da ong ule wa o mu ye ki evidence wo pen sakhiat wa ki khon u Gogoi mto kinong India da ong ule wa tho youtube ki wa to hinem to ne wa yo tulop ka kurim ugugoi na ka Pakistan based NGO dei wa kre ha India hei yeto wa ini da post ule bon bha ki jingkali ha Twitter dei wa tho kini to ki jingkali ya u member ka parliament wa emburam ka Congress party tangwa mem u tho u yei pertuju hadin wanta ong u wa ya ugugoi tho u ki jingkali wa tho u ha Twitter man ki kamni kwanang kong to hi walai mi cha Pakistan man ki por khatsan sngi lada to tasnyaw bha panche yi krum mi chaite ka jingkali wa r1 man ko kamni to hi wa yo tulop ka kurimi na ka Pakistan based NGO de wasa wai kre ha India lada to waile su tulop ka Pakistan ya ka hawaka sa wai kre ko ha India ka jingkali wali won to ka yi ka citizenship status ka kurim wa ki khon yong me to hi kinong India mo ki wani ki wi won ki ri mo hei wa ini wa deb da jor bha ka thmak ten hapardi u Gogoi wa u Montri rangba ka Assam ha Twitter halor kini ki jingkali u Montri rangba ka Assam nin kasngi da panman ki paj ba da iyakhi ha Assam percha ya u Gogoi hei yeto wa isuba wa yeto buj u wa ka Pakistan ha i video wa viral da yo wa kini ki bro da yara ki da kalama rongyong deb ta yakbai ki Gaurav Gogoi go back Pakistan agent go back Pakistan agent Gaurav Gogoi hei por wadang panman u ya karali i wada panman ya o pentebian ya kate karali yong o dette mi neite